Assalamu alaikum, ja sam Senad Asović, samohrani otac, nemobilsani borac, nezaposlen. Ovom prilikom moram prije svega da se zahvalim organizaciji Dirhem i tebi, Jasmine, što si došao, što si mi prošle sedmice dao jedan prehrambeni paket, jer sam u potrebi i želim da se zahvalim znači svima vama što ste mi omogućili, što želite mi pomognete. Šta da kažem, znači došao sam u situaciju da, kao demobilisani borac, nezaposlen, samohrani otac, moram da se brinem o djetetu od 4 godine. Znate kakva je situacija ovdje, treba sad za ogrev misliti, treba misliti šta će se pojesti, treba, tako da je svaka pomoć dobro došla i u novcu, i u prehrambenom, i u drvima, i u bilo čemu, ja sam apsolutno zahvalan. Pa idem u javnu kuhinju, tu mi je osnovno hljeb, varijevo i to, i ako se šta ovako u komšiluku mogne, posao bude da se cijepe od drva, da se nešto, to ja opet kažem, najviše volio naći posao, da radim i pošteno zaradim, nego ovako da tražim, ali sad za sad situacija je taka gdje god predaš, jednostavno izgleda moraš imati dobre veze. I zahvalim tebi i organizaciji, ovo će mi dobro doći, sad ide i Bajram i treba i dijete u vrtiću pisati, tako da hvala prije svega tebi što si došao da meni pomogneš i organizaciji Dirhem, kao i ljudima braći koji žele pomoći na ovaj način, zaista od srca hvala. I eto, Bajram šerif Mubarek. Može reći da islamu pripada, a Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom. A Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom.